Hero abakunzi ba Kigali Movie Show 20 mbanje kubasuhuza abantu mudukurikiye muri mu mande z'isi zigiye zitandukanye. Mbanje gushimira abantu badahwema kutwereka yuko nubundi badukunda. Mbanje gushimira abantu badahwema kutwereka yuko ibyo dukora nubundi babikunda kandi ari ingenzi. Cyo ngusaba no gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza hano kuri Kigali Movie Show 20. So let's go. Ejo mwabonye ikiganiro twakoze nene natumiye abatumirwa bagiye batandukanye. Alright, haro natumiye murandika muri comment ngo umukobwa azagaruke ariko nzamugarura next time. Kano kanya rero nkaba nabazaniye undi mukobwa mwiza cyane ari kumwe na Kasha. So ngiye guhera kuri no mukobwa yaragiye gutangira twibwira kugira ngo n'ubundi tuganire yabanje kwivuga. So ugiye gutangira wibwira abantu badukurikiye kano kanya kuri kamera za Kigali Movie Show 20 ubundi tukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Amazina yitwa Muhawe n'Imana Fiette. Uri kuvuga gahora ariko Muhawe n'Imana Fiette. Okay. Kasha. Kutivuga mwana. Ngiye baranze. Umuhungu wayo. Kasha. Ya. Meze neza? Yo, alhamdulillah wa ala kulli. Wala? Wa ala kulli hal. Shanje ngaho bungurishije. So no ejo rero twari turi kumwe n'umutumirwa wari watuzaniye buriya nubwo navuze ngo ndabazana ariko buriya Kasha niwe ubyihisha inyuma. Ejo mwabonye umukobwa mwiza cyane wari kuri kamera zazo